Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahatul ulama al-azza, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nafsu bidzikri ajudan semulja Kiai Haji Hifni Toha beserta jajaran pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Kejam Kadur Pamekasan, ajudan semulja Kiai Haji Anwar Tahir beserta jajaran pengasuh Pondok Pesantren Sabiqul, juga ajudan semulja Kiai Haji Mahbub Jamaluddin beserta jajaran pengasuh Pondok Pesantren Pancoran Berat, ajudan semulja Kiai Haji Hakam Masduki pengasuh Pondok Pesantren Cendana Kadur beserta jajaran pengasuh ekor sesabjana alladzi sami'na wa ata'na, terjuganan para alim, para ulama, para masyayikh. Saya tak bisa abdina nyebut lagi asma'akum ajudan situng persitung, namun fa insyaallah tak ngurangi rasa ta'zim, rasa ta'at abdina dan para ajudan saja. Saya satajana abdina amul ja'ati per abdina ta'ati, para ustaz, para guru ngaji. Saya ampun sekut alongku ipo seman agung ipo gibaken kak dinto sejugenan betul kaula amul ja'ati tokoh masyarakat, wabil khusus kepala kisah Bengkes beserta jajaran ebon sejugenan betul kaula amul ja'ati terbetul kaula hormati sateja rombongan, wabil khusus Raisul Kafilah, pengantar mempelai putri dari keluarga almarhum Turmudi dan Ibu Tuni Aisyah. Saya satajana betul kaula amul ja'ati terbetul kaula hormati. Ajudan semulja sahibul bait, sahibul hajah iki kadinto tretan betul kaula Kakanda Subairi bersama istri soleha Ebon Ibu Maisah. Saya betul kaula cinta sayangi hadirin hadirat undangan
sesami-sami yang muliaki Allah Subhanahu wa taala. Lagu dimin ngereng abdina sareng prajuna saja mencukaki poci sareng syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadima berkat hidayah mauna serta inayah epon betul sareng prajuna saja ampun kabarengan nikmat sesangat banyak iki kadito nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga betul sareng prajuna saja lakon-lakon para alim, para ulama bisa bermujalasah, bisa bertatap muka, tapangki pasimuan agung pagi makan kadinto dalam rangka memberikan doa restu, doa barokah atas ampun terlaksananya akad nikah antara orang laki segantang gegek parcuke soke salerana akatia Sri Rama separingi asma Jodi Hendrawan putra dari Bapak Subairi sareng Ibu Maisah seampun kita sakonyong koter deka orang bini ratin pacelena niter kolenan paling baya meltas mancelin sekaparingan asma iki kadinto Ummu Azizah putri dari almarhum Turmudi sareng Ibu Tuni Aisyah. Sekadima akad nikah ipun ampun elas tariaki tanggal 17 Agustus 2002 pokol selekor waktu Indonesia Barat telung epon kediaman mempelai putri semalar muka kalaban badana acara pagi makan kak dinto terhadir para ajunan saja lakon-lakon para alim, para ulama seampun ikhlas alongku pasiman agung berjemakan kak dinto seampun apareng doa restu, doa barokah semoga agung nikah seampun lestari itu tiakia agung nikah si maksumah si sakinah mawaddah warahmah terkengin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjuganan menabi ngagumi putra putre moga-moga iparingna putra putre sesoleh al soleha sebisa maseneng dari sepo epon sebisa akuna dengan bangsa sarang negara lakon-lakon agama Islam amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu ngereng tetap aturaki dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalaffuz Allahumma sholli ala Muhammad seampun abutah betul kaula ajunan saja dari alam sepeteng calemotan najuh ke alam seterak terkataran minadz zulumati ilan nur minasyirki ila tauhid seampun kita rasakan bersama-sama pagi makin kali itu. Hadirin undangan rahimakumullah, abdina berdiri yajuna para ajudan saja kacabisan amanah dari sahibul bait sahibul hajah yang kita dinto kakanda Subairi dan Ibu Maisah pakon ngaturaki pansapunapan rentetan acara seperti berlangsung pagi makin kak dinto kak dinto antara lain sepertama pembukaan bi umil kitab bi suratil Fatihah sekadima pembukaan kak dinto bagi isapwe sepertama bagi isapwe sarang ajudan sumolja Kiai Ahmad Zubaidi
pembukaan bisuratil Fatihah sekaping 2 bagi isap poe ternyomana barokah epon da ajunan semulja Kiai Haji As'ad Syafiuddin dari Nyatre. Acara sekaping 2 jika dinto pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fahmi As-Siddiqi dari Jamiatul Qurra wal Khuffat Miftahul Hidayah Sumbernaga. Acara sikaping kelok yang kita adito sambutan pertama atas nama Sohibul Bait Sohibul Hajah seperti esapayaki sarang ajunan semulja Al-Ustadz Ahmad Khalil Ash'ari. Sambutan sekaping 2 jika dito menangka hikmatun nikah seperti ijabaki sarang ajunan semulja pengasuh pondok pesantren Cendana Kadur Al-Mukarram Kiai Haji Hakam Masduki. Hadirin undangan rahimakumullah, acara sekaping 5 iki gak dito Syaraful Anam Mahallul Qiyam pamausan selawat Nabi bil Qiyam seperti diiringi kalaban pemukulan hadrah yang akan dipimpin oleh Hadrah Al-Banjari Barakatul Utsman, pimpinan Kiai Haji Abdul Waris Dukuh Timur Larangan Pamekasan, yang akan ditarik senandukan oleh Al-Ustadz Khofi Faisal. Acara pagi makin Kak Dito berarti poket kalaban pamausan doa sepertama bagi nyoon abdina barokah epon da ajunan semulja Kiai Haji Hifni Toha. Doa nomor 2 bagi epimpin sarang ajunan semulja ternyoon barokah epon da ajunan semulja Kiai Haji Anwar Qahir. Terdoa nomor 3 abdi nyoon kaihnasan terridho epon terbarokah epon da ajunan semulja Kiai Haji Mahbub Jamaluddin. Sekak dito rentetan lampang seperti lampan pagi makin Kak dito dak setajana para masyayikh, para alim, para ulama seampun kadabisan amanah kaangkui mimpin acara pagi makin Kak dito beten kaula ngatoren ala hadat tertib tanpa pandu oleh sareng beten kaula dari beten kaula sebagai pemandu acara pagi makin Kak Dinto atas kecangkolangan kekhilafan kekurangan pemator abdina yu'ona sapura se tadak batas ekon. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.